maklaika teman bagwi hingke जों saimano थांनाय 14 तारिख recently jinoro PISF rok kaisa borok deputation rekha governor no te borok with permission for kaisa memorandum submit khaika on demand of Kogoro manuscript kabachini dang burning issues amon te borok asbolmat hoite borok rally khaika red khai borok no borok Jomini Gandhi murti gandaro borok batha roka borok batha kha niyom mote barricade di khaborok no bon log lage te delegate student leader no borok langai gomon nok thangkha memorandum submit khaina loge unfortunately kobosi durbagyo obosi chini governor has a guardian of the state bo kono important dia chini chhatra student the sobche chini bang priyo karon jung saimano student are the future of the country so jotono student rong jung mai khainango we have to love them we have to respect them in as a governor I wonder bo borno kono malai namak sujuria bo borno entertain khaya it's very unfortunate it never happened in our country I have seen several governors in Tripura, even in outside. They are very humble, they are very kind-hearted governor. I have seen it. But in governor, he is so chicken-hearted. Angbono Wanakha, I really wonder, it is really strange to have such kind of governor in our state. जों तिब्रा गवर्नर मामानि अब बेलायखे लांसानाय बेथाया अब अनफॉर्चुनेट गवर्नर तिनि मंकुल काम खाया कुनो गुबुगुरिया बो I don't maybe 1 or 1 years long खानाबो किंतु even he never visit outside only he staying in governor house enjoying life it is not the case as a governor is very important post. It is measure of the it is representative from the state central government. Have many important role to play as a governor. But unfortunately, governor student kono bro attendant khaya into bro hamja gya. Obosang lukha boni porego bro phirok paikya boni secretary no bro roka. Kintu take se bale one of sangsa blessings. The police administration, without any warning, without any provocation, chini innocent student bro lathi charge laika. What are kanon bro sarokha, pisarokha, te bro no gas rok lag khaika, sarokha, abo belaike wana masangsa. It is a rule, I think, it's a police administration. They should give a warning to them first. They should appeal them, but without any provocation, without any warning, they have given vigorous action. It is very shameful and it is uncalled for. Boribagai angbalai wanaka. As a result, in Satra of innocent student, they have got injured. Borok Satjan borok hospital laika, seriously injured ka. They around 15 of them. They got hurt, they were beaten up, and still one of them is very serious. Angkmono naikha, chini sikla kroksa, science student, class 12 pray tongbo, bisamonjobo, bo belai serious sangka. Tebi chungkhanaka, instead of taking care of them, jechini student of no, innocent student, bron bro, palta bor case khaika, police bro no case khaika. Apa kasi bala wana masangsa tini bro innocent dog has a student bro peaceful demonstration khai tamo thik ase aba hai isab masang laiman tong abo to ang pulan saka without any warning giving warning bono warning na nang mani abo desa ja mai be shlai nang mani no kono sidi hai kono sidi no that is the procedure and rule as per law abo khaje ja
instead chini innocent student rok bro case kherika abo onek dara nukha onek case kotori rekha bro abo ngimia very shameful as a part of the government. And our chief minister, since he is also the home minister, he should realize, he should understand why our innocent student are unnecessary getting harassed. Our no, like has a personally I'm condemned. I strongly vehemently condemn the atrocities committed by our police administration. Like our Chadaglia, Tinis and Simon. In every country, in every nation, students are the backbone of our society. Youth are the backbone of society. So, Barona Chantini normally very this thing Barona tackle Romana, it can be avoided. This incident could be avoided. They should have a negotiation, they should have a discussion with them. Take a one of us burning issues. It is not for this year, for the last 50 years. Ponchas Bosser Second, Singapore Davi Haitomani. Cockburrock should be written in Roman script. Then Blake one of Tintini how Tongui, Tindesotongui, Tini Cogno Tini Chamatin Masuya. Our Simia, even government, Onek Basa Commission Azoka. Basa Commission Azomani Porego, Result Maka, J more than 80% population, Cockburrow speaking communities, borrow in favor of Roman script. Our Poriska. Our Zotor Simon, this is true fact. CPM government, Congress government, even BJP government, borrow Sivu. Their Roman script is the favorable and scientific, especially Cockburrow Sweden bagwi. Our Zotor Simon, it's clear. Kintu borok sidutui the chaparoi to money, it is very unfortunate. Kintu since Haimano language matter is very sensitive. Today tomorrow omo oneke sumui khanai, tabu gotone alert nkha. Even earlier, since Haimano angto TSF khai fayo, dirgo bosor TSF khai ka, ang Roman simply one andun khai fika, sengbu bujak atau tokjak kha, jelo boseng hap kha. Kintu tabu modern age, computer age. So Simon, the Roman script is the international language, international script. Zotonbam favor clay. Tinin Sumuka, Tetini, Bororo, Hotat clay, especially ang Sanamusuni BJP leader of no. So-called BJP leaders, Tinajonazati Murtani, leader of Masamusus, Zotan Simon about Boom Sanaya. We everybody know them. But Hotat fight about some Taka, they want a script site of Our Belek one of Sansa. Again, Bengali script. Honeybro, Bishop CPM in Sabutaro, Bonahamjo, Bonbor favor play. Tabok Hana Peka BJP, leader of Saitonga, they want a script, no bro, Hamzo Talukane, Coboros Roman script, no, Bro Zalaya. A overhead Kanagui, Belek kitchen one of Sansa. Whenever Anginomas Hanago in democratic country, Gonatantro Tamba. What is meant by democracy? What is meant by Gonatantro? Gonatantro, the majority must be granted. Ketab Sunuka, Tama CPM, Tama Congress, Tama BJP. Has a democracy system I need. Zotono Roman script support khai. Even CPM, Congress, BJP, Zotono maximum tini over speaker bro in favor of Roman script. Since Simon bro siu. That means bro democracy mania. Tini BJP Sorkaro democracy mania. But constitution mania. Obai the permanent mitango. Kita over the young Kakago BJP bro back foot to mitung. BJP salah salsa or tin tipan BJP ro amu kemanai. Public sentiment guru tung even ang Simon kamang mas CPM ni beslaro. Jonathan Murcha ni besabutiro. Bro bahino in favor of Roman script. Young generation ro 99% I can say. Tabon young generation, educated people, student, bro jotono in favor of Roman script. About bagai ang khakago BJP will become back foot
BJP ni je boro nahormung khakamung abro accept khaliya even angkoro sanamusugu even all India ni situation nai ni Delhi situation nai ni South India North India tau turuk BJP ro countdown nungtung turuk boro image nostong itu abo saimano so media boro saimano tau even Delhi wo central government 2024 in general election Lok Sabha election afro bahino maximum tunggu itu mass media nunggu itu BJP ne bone countdown nunggu itu bertolak lah itu so recently lukha ne control ne election BJP harai thangka te kabang mata bo election fight tunggu te 3-4 election fight tunggu aro boro hari nai even Tripura go sing saimano boro this government boro ne besuk tabo 32 jon tong MLA they need 31 জন সরকার না বাকি কিন্তু বড় মাত্র 32 জন বড় সরকার তঙ্গ রিস্ক গভর্নমেন্ট ভেরি উইক গভর্নমেন্ট আছে বড় উইক বড় সাইমেন্ট তঙ্গ জরসি পাবলিক সেন্টিমেন্ট পাবলিক নি ডিমান্ড বড় রেসপেক্ট খাই আমখাই who will pay the price they will pay the price BJP ro price mar na hesi जों साइमानो पाब्लिक सेंटिमेंट ताब ग्रोन तंगो ताब ऑल स्टूडेंट आं तिनुखा इवन इन खुवायो केबो साया छात्र रक अंखाखा स्कूल छात्र रक अंखाय बरक रोमान सिदा बाय इवन आं रियली रिगार्ड खायनाय आं उसंगो नुखा इवन TSU CPM पार्टी नि स्टूडेंट विंग once upon a time बरक स्ट्रांग बरक बहायनो ऑब्जेक्शन खायमानि बर रोमान स्क्रिप्ट नि अगेंस्ट शो बरक आंदोलन खायमानि अब फेक न मासानाय आंबो TSF खायफां सायमानो जोंनो TSF खाय जों आंदोलन खायफ्रो इन फेवर रोमान स्क्रिप्ट जों बरक कासौ बरक जोंनो माने खायो बादे खायो TSU छात्र रक आं अभिगत दं किन्तु जों खोनाताबो TSU रो बाहाय ताबो बरक बाहाय रोमान स्क्रिप्ट न फेवर कक्सा very welcome आं खागाव तिनि जनजाति मोर्चानि स्टुडेन्ट विंग ताने ABVP देखम ABVP also should realize because it's a genuine Roman script is a scientific language तिनि कक बरक न तिनि language न जों perfect सुइनां खाय perfect tuning खायना खाय जों जतो सायमनो जों बांग्ला स्क्रिप्ट बा देबानि स्क्रिप्ट बाय तिनि कक न क्लियर के सुइमेया perfect so ABVP student also should realize Tipura komo tongore ABVP student tong tipasa tong student jonazati morchani netar baro realize khin nango this is not harmful roman script mano to abo kono desdruhiya indian ne birodhiya ang barbar sai tongo even chini সংবিধান point suye tongo roman script by our constitution of India also written in roman script what is the harm boni bagai जों अबन सानाय enough is enough आं अबन बारबार सावो जों जथेस्थ बुगिखा जथेस्थ थकेजाखा जों ते थकेजागले आबाद बगे आं सानाय दिनै स्पेशली young generation student our future young generation our future मेरा जेबा साइथंथों किन्तु दिनै सिक्लाराव आं कयनाय जतन आगो फायबायदि दिनै all roman script banning issues long pending issues आमना जों जेखौनो सक्सेस खायनाय तेकेसं मा सानाय दिनै आं बहायनो खरकसा IPFT फाउंडर तिप्रालनि फाउंडर आं खरकसा दं स्टेटहुड डिमांड 2009 जों सेंगो आं खरकसा फाउंडर अफ तिप्रालन मुभमेंट स्टेटहुड मुभमेंट दिनै आं नुखा आं तो थानसानायो I want unity because जों सायमानो दिनै बिसिं जों पार्ट नंखाय बबो CPM बबो कांग्रेस बबो IPFT बबो मथाय नंखाय दिनै नाहरमोन उइकिं थानाय दिनै दाबि जों मानिया जों एमएलए कम एमएलए किसा दिन नेताबो कम मेन पावर कम आरो बिसिं पार्ट नंखाय दिन दाबिराव जों स्ट्रं खेति सामाय जों प्रेसार माया अबनो खागाया जेदा महाराज दिन खुद दिन बुबागरा दिन हान नफां हाने बुबागरा बरनि नेतृत्व रयतं बसाय दं थानसाने कौ साइ दं बो स्टेटहुड कौ साइ दं तिप्रालनि कौ साइ दं आर्टिकल 2 कौ साइ दं आं आरो भाइ जुग्रु फैखा आं थानसाने हामजागो आं आनि बरनो हामजागो तेकासे very important आं मासाव आं तो प्राय 2009 हयते 2000
21-22 jora ang Tibralan movement no ang IPF dikhai to ang IPF important post nai feka ang general secretary saka ang minister ka kintu usaka ang nugui ang balewana ka ang lesek sara 4 বছর ang mondir jongthro ang kuno din oma sam khaya ko dosramon 9 tariko ang nai tong tv nai to borone tamo boro borone tam Juva Morcha bai tai tam IPF himber combined flavor khaleka rally dosram ka ham ko a jaga ang jotoni bason khai tong ang wana ka wasi tini BJP ni Rajya Sabhapati Rajiv Bhattacharya bo bason rekha botam bason rekha Tipraland ba Geta Tipraland এটা অসম্ভব অবাস্তব অযুক্তি নি বাসন দি দংখা আ জায়গা মঞ্চ সাব আজক দংখা সুগলাতর আজক দংগো উনি আইপিএফ মন্ত্রী কিছুমান তো আজক দংগা জায়গা প্রেম কুমার আজক দংগো গোबां बर नेता आरो सबन सर आजक दंबाय आरो नेता बर खनाय दं मुखसे मुखसे खनाय दं बोताम साका राज बड़चार्य बो साना नों माने जे IPF तो बाहायनो अब दाबि खायदों बनो जों साबुत खायो बा अब बन दाबि बर खायमोनो किन्तु आरो मंजो आचगै बासागै लेक्चारि दंखा Tibralanनि बिरुद्धे स्टेटहुडनि बिरुद्धे आरो आचगै दंखा जोंनि नेतार जोंनि IPF नेतार बर सयखा पाब्लिक नुइ दं आं पुरा नायखा बनो उसंगते मुखा CPM नि रैली आरो कोन IPF दग्रै आ CPM रैली होसे सुगलातरन से बसं रैली खाइ दं BJP नि रैली वो आरो IPF दग्रै IPF फ्लैग बग्रै आ BJP रैली अब सरकार प्रमिया BJP नि रैली BJP नि अनुष्ठान न बसे बसं BJP long live नै अब त नै It's a party, IPF is a recognized party. Nini back the prestige tong. Nini ta ijjat tong. Sing to khai phede ba, sing alliance khai pheke bole. Ang to BJP alliance khai pheka 4 বছর. Ang to kono somoyo BJP meeting thaya ko. Thau thania. Dorka bu kiri. Even usangor lu khabar ni damo test hone bilan. Borne CC mitam mo kacha bogot singo. Aro borajir pot jai phayo. Bo phela torai tong phayo. IPF tam bkhai phibলে কোনো দিন जों 10-12 বছর খাই ফেব্রো जों BJP না হইয়াকো তিন মিটিং গো কোনো সময় তিনি IPF মিটিং গো IPF नि एजुकेटिव মিটিং গো বা সম্মেলন जों BJP বা যে কোনো পার্টি বরত না হইয়া দিস आवर मैटर इज आवर पार्टी मैटर কিন্তু তাবো খিতা মুখা IPF গো IPF মিটিং গছে IPF CC মিটিং एजुकेटिव মিটিং গছে BJP नेता से फाइ कक साबायसु हम पाब्लिक नुइ दं बेला आसिबा संसा बेला लासिबा संसा ए ओ माहेर नुगुइ आं बेले वानाव जों जत नेशनलिस्ट माइंडेड जों सामखाइ दङ आं जों खाइ दङ जिनि वान समों खाकामों ताबु दंख आं ताबु कक साइ दङ माने बगै दिनै पाब्लिक रक बुथिन नांना हेसि पाब्लिक सु रियलाइज ओ माहेर नुगुइ आं बेले वानाव बर कारेक्शन खाइथुम बर चिंता खाइथुम पार्टी जतन खाइमान होइसि नों BJP खलाय कांग्रेस खलाय IPF खलाय मथा खलाय बर निनि बेपार इन डेमोक्रेटिक कान्ट्री जत पार्टी जतन खाइमान किन्तु पार्टी खलाय कान खाइनो निनि आदर्श लक्ष्य पवि थांनाय निनि वान सम पवि थांनाय निनि आगे कक सामरक अब पवि थांनाय निनि आबो तो बेलाय खे लासिमा थांसि नों जखन पार्टी खाइमान हमको खाइदि किन्तु चिनि बर हमखाय बाहायनो सबसे चिनि दुर्भाग्य अबन चिनि नेतार चिनि तिप्रासा नेतार साव निनि आदर्श लक्ष्य जों पवि थाङो नों जे खाकामानि वान सममानि अब उल्टाङै थाङो आबन बागै पाब्लिक रो जवाब हरनाय पाब्लिक बुतवाया चिनि तिप्रानि जनगण र चिनि तिप्रासार बाहायनो अनेक कनसियास अनेक सचेतन तंताबो साइमानो ब नेता ताम कक साइतं ब नेता ताम खाइतं अब बर जासाय खाइतं आबन बां कयनाय चिनि पाब्लिक रो कयनाय जों फायदि जों दाबो रत्तनो वानसक सांमा खायनाय ताकासे बारे इन्टारेस्टिं बाले वाना संसा इभेन मथारो चिनि तिब्रा मथा पार्टी केस बिरिखा दिनै एडिसि विलेज कमिटी इलेक्शन BC इलेक्शन माना संसा 2 বছর লাই थांगा तब तो कोरोना करिखा कोनो प्रॉब्लम करिखा
যে তাঙ্গি তিনি বিজেপি সরকার বিজেপি সরকার বড় খাইরা গিয়া বিসি ইলেকশন তোমাকে সাইবেনে বিসি ইলেকশন ধরেছি ইলেকশন थांखलाय जों इलेक्टेड मेम्बर हमखाय बर'नि दाबि दङ इम्पर्टेन्ट दङ बर' फान्ड खामानो सरकार कोनो फान्ड रयाबो तंमाया जेटा सेलेक्टेड मेम्बर हखाय अबोसि दाम करि जों साइबा दा 2 बছर लाई थांखा ताक फान बर' बिसि इलेक्शन खाया अब तो बेले वाना संसा किन्तु जिनि बिजेपि नेतारक आइसमन कप साया जों साइमानो बर' साइमानो जे ग्राम अंचल हमखाय एडिसि एरिया हमखाय मथानि शक्ति बेसि बर' साइमानो तार माने मथा बाहायनो निनि जतनो जागाव जों कावर खायनो मको गया आरो बिजेपि दंनाय बिजेपि कम दङ जारा सिपिएम दङ कांग्रेस दङ जतन डिप्राइभ दङ दाबो दङ इलेक्शन गया माने आव डिप्राइभेशन इट्स क्रिटिकल बर' इंटेंशनली बर' सिदुदै जिनि दिब्रा सारं बर' अमायके डिप्राइभ खाय दङ अब तो बेले वाना संसा जिनि जनजाति मोर्चानि नेतारक तिनी मन्त्रीरक दङ जा कनै मनि दङ बर' कक सामान कक नाखु एदिन ताबा ताबा ना दङ जिनि डिस्ट्रिक्ट कोटा दङ निनि हेवीवेट लीडर्स रामपुर जमातिया दङ तिनी एमएलए साहब बर' कक सामान तांगे जिनि एडिसि विलेज कमिटि इलेक्शन खायजे गया 2 बছर रमै अब तो वाना संसा बेति कर आबार बागै आसा जों डिप्राइभ खाय दङ जों बन्चित खाय दङ जिन बर' तो फानो जिन बर' रियलाइजिंग या जों बुजिया ताखन जिन बर' माथि मुसुजराव निनि बिजेपि खायलाय दंलायो आईपीएफ खायलाय दंलायो ना बिनि आं अन मासाव आईपीएफ तर मुं खायदि बिदिनो इज्जत नाय खायदि प्रिन्सिपल टिम साम खायदि निनि लक्ष्य उद्देश्य ठीक दंदि हाइक्ले बरनो जदि उल्टा पल्टा खाय दंखाय आं खागो पाब्लिक अन जवाब रनाय पाब्लिक नि माजरा मोननाय दिनै आं हायनो हाय मा कयो जों जत्तन दिनै जों तिन बोसोराव जतन बक्तव्यगि नों सिपिएम खायदि तिन बरखौ खाकजांमै आं सायमान नों बिजेपि मन्त्रि फाङै दंदि नोंनि खाकजांमा करि आवा फेक्ट तो कौमा दिनै बिजेपि नेता दङ कौमान बन्धु दङ आं बर मारा कक सलायो बर' अशान्ति कक सामाया आनो अनेक आने बन्धु फन खायो बिजेपि खायनिर जों फायमा दि देरा सिबला बर' फाय जों कोनो कमा साय कोनो इम्पर्टेन्ट माया जों सायमानो अरब नायनो दिनै बिजेपि को तैबो माना संसा आं सत्य कमा फेक्ट न कौ साय दिनै बिजेपि के जुग मिनिस्टार करिखा आं सत्य कमा सहायसे बिजेपि रंगाय जे नांगिया सियारनो बर' रगै बरनो थंगै दंनानै दिनै बिजेपि जनता मोर्चा को नेता काम करिखा अनेक ताबा तंले तंगा ताबा तंगले एक्सपीरियंस ना तंगले बरखा तमखा डिप्राइभ दंखाबा तार माने चिन बरनो बर' थंगै दंना बागै जे बरनि इच्छा मते बरनो बर बेहर खायना बागै बर खाय दंखा अब चिन एकटा ताम सानाय चिन दिब्रा सानाय बागै बालायखे हामया बालायखे ना ताम सानाय बेड लाक हमनो जों अनेक किसु जों सायमानो आं दिनै साजार बर तमाने बागै आनि बर एक्सपीरियंस दङ कौमा चिन बिसि सामखाय दङ हेज ए मिनिस्टार हेज ए लीडर हेज ए रुलिंग पार्टी किन्तु चिन बरनो सुजुग माया जोंनो बर सुजुग रजाया तेबो इंटरेस्टिंग को आं जा सानो चिनि शिलंग चिनि केसा हा दङ आरो आबो जुत आमाल कांग्रेस नि 92 93 चिनि नरेन्द्र जमातिया दंफ्रो चिनि हरनाथ देब्रम दंफ्रो आबो जा पाजमानि 2 years कांग्रेस आमलो आरो प्राय चिनि आरायकानि हाय जागा दङ आबो चिनि एडिसिनि बुंति पाजमानि आरो ने बागै रां फायका हस्टेल खायना बागै आं दंफ्रो रां दङ आं अनेक चेष्टा खालाय मा खायना बागै किन्तु आबो जों खालायनाया चिनि मुख्यमंत्री बा जे तिन टप लिडार बर' चेष्टा खायो आंखाय अब जों डिप्राइभ नायदि दिनै जागा दङ जागा जों न' खालायमानो आरो नंनानै शिलं आरो नै मिजोराम हाउस दङ अरुणाचल हाउस दङ नागालेण्ड हाउस दङ आसाम हाउस दङ दिनै ग्रै अबनो मानसिखौ जों जाबाय ना माने बाङै जों खालायनाया बेलायखौ दुर्भाग्य आं साव एकमात्र दरेसि मुख्यमंत्री हि इज ऑल इन ऑल the chief minister इच्छा खायनखै बो within 1 month बो खायमान किन्तु मुख्यमंत्री इच्छा करै आंबो बारबार आफोरखौ मा साका बिप्लब दे दंफोरा बारबार साका
नों इन्टारफेयर खालायदि बो खालायो যদি মুখ্যমন্ত্রী মানিক শাহ ইচ্ছে খাইকে 1 মাস মিসি হবো বিল্ডিংটি সামানো শিলং চিনি জায়গা দं রাংবো दङ চিনি কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ইচ্ছা করে ইভেন आं गुवाहाटीबो जा पाइना मोनसे चाखलायखा दिल्लीबो आं थांनायखा जा पाइनाबो इच्छा करे ताव बीजेपी नेता तंगले कतल नेता तंगले नर खाइदि तिनि जिस जेनो तंगु नाम पड़ दङ न सिजाक अकरा बरक न खाइदि न खाइनि आं साइमान बर बखाबो गरै जेसाबो खालाया बनेबो आं खागो जों अनेक दुबुजोंखा बनेबो आं अमनो सानाय फायदे जों जत्तन दाबो स्पेशली आं जोंनि बार्निं इश्यूज जोंनि एडिसि 2 बोसोराव बै इलेक्शन खाइजाया बीसी इलेक्शन अब मा खालायनाय तीन कवर मान स्क्रिप्ट अब 50 years struggled अब जों फाइट खालायखा जों मुभमेंट खालायखा अब बाहायनो आं खागाबो जदिसि मुख्यमंत्री इच्छा खालायखाय पेकेबिया मुख्यमंत्री इच्छा खालायखाय बो एक सप्ताह बिसिङावनो बो पास खालामो कवर मान सिप्तयै अनेक चला अब फाइल चला लायखा कैबिनेट कासका आगे को कासका हम रिपीट खालिया तब फाइल लाइजा तब फाइल दंगो नाइतो कारिमान फाइल ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट फाइल दंगो मुख्यमंत्री फाइल दंगो तो फाइल दंगो जतन बाकासे नगरो जत डिपार्टमेंट फाइल थांगो अब तब मुख्यमंत्री यावो फाइल लाई दंगो कबर मस्क्रिप्ट नि फाइल बतिन कल खायो फाइल कल खायो बतिन प्रोडक्ट फाइमानो जदि मानिक सा इच्छा खायंके विदिन 1 week एक सप्ताह बिसिङाव अब चालू करे मन फाइल रेडी दङ फाइल तो बगै प्लेस खायो दि कैबिनेट मीटिंग प्रत्येक सप्ताह वाइस मीटिंग कैबिनेट मीटिंग नों बर फाइल रेडी दङ ड्राफ्ट खायो दङ कमाव दङ नों कल खायदि फाइल कल खाय नों पास करदि एक सप्ताह बिसिङ थाङो तमाके कबर रोमान स्क्रिप्ट माने एजुकेशन मैटर ओंखाय अब स्टेट मैटर सब्जेक्ट कोनो दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट कोन इंटरफेयर लाया ठीक আছে এই ছিদুল কানাকাবো আলাদা ব্যাপার এই ছিদুল উইয়া ফানো চিনি কবর নন जों চালু খাইমানো চিনি রোমানশিপ जों খাইমানো মিজোরাম খাই দङ নারুং খাই দङ মেঘালয় খাই দङ বড় এই ছিদুল হাইয়াবলা এই ছিদুল হানা নাইয়াবला যদি স্টেট গভর্নমেন্ট ইচ্ছে খাই হাंखाय जों খাইমানো কিন্তু চিনি মুখ্যমন্ত্রী ব ইচ্ছা করে ব মুচুগিয়া আবার তাবো আবার প্রমাণ মাখা তাবো जों বুঝিখা जों अमा कल बाय जों मालिया नागा जों बाय फोर्स मखायनाय जों मुभमेंट मखायनाय मुभमेंट खसरा आं खागो बरजों बेगला बनबागा जों कयनाय जोंनि मथा मथा पार्टी जों डिसिजन नाय दंगो इमिडिएटलि जों मीटिंग खालायनाय मीटिंग खालायै जों एग्रेसिव मुभमेंट खालायनाय जों चर्चा खालाय दंगो जों खोबो खालायनाय अब करे सेंसिटिव इश्यूज बनबा आं कयनाय दिनै जत्तनो जों आं बारबार माखयो बिसोरनि छात्र स्टूडेंट जोंनि स्कूल फरायनाय कलेज फरायनाय यूनिवर्सिटी फरायनाय जोंनि इंजीनियरिंग कलेज फरायनाय जत्तनो आगो फैबायदि जोंनि मुभमेंट खालायनाय दंसै अब कोनो पार्टी पुरता हन्दी कोनो जाति पार्टी करे जोंनि लैंग्वेज मैटर कबर लैंग्वेज मैटर उसे स्क्रिप्ट नतै जों आगामी दिनाव जों फटरमाते क्राक जों मुभमेंट खालायनाय जत्तनो आं कयै दिनै थायथुसो जोंनि प्रेस मिट मा खायमाने आं जत्तनो हायनो हाय हामबाय दै खुलुमबाय